Môre julle. Hoe gaan dit? Het is lekker donker hierso. Natuurlijk is die enigste tyd wat ons reg is vir visvang, as dit donker is. So ja, iets niets, iets anders vir 'n slag. Ons gaan 'n bietjie, ja, kom ek wys julle wat gaan ons doen. Stay tuned. Nou net hier by die mense opgedaag. Gaan gou alles reg kry en dan wys ons julle wat doen ons vandag. Daar sê, staan ons goedjies reg. Ons gaan nou begin pak. En ja, nou vir julle wys wat gaan ons doen vandag. Bietjie ligte, sonnetjie begin opkom. We're going to come on him now. He's going to come. There he comes here. There he comes. That's a piece of fish there. See it? That's fast. Right. Okay, go to the back. Go. I'll get a video. Here we go, Misha. You got him. Got him, Misha. Misha Fuss. It's a nice piece of fish. There he is in front of me. There he is in front of us. There we go. There we go. Misha's got a snook. Well done. Yeah. Fish is in. Frikkie vast with the lead. Go Frikkie. Trek hom, Boeta. Here he comes. Here he comes. Vast. So, hierso. Nou loop jy. Kom my nou, kom my nou. Oh, dis 'n mooi snoek. That's a nice one. Okay, handle him out fully, handle him. Gooi hom in die water, gooi hy net in die water. Gooi altyd jou stang terug, dit sak. Doesn't want to come. The way he writes, he doesn't want. Fingers underneath, thumb in the eye, push to the back, finger there. Wys dit dan nou. That's how we do it.
Ja. Een paar stukjes gevang. En ja, dit was ons dagtrippie. Ons gaan nou gou boot afhaak en ietsie kry vir die keel. Ons gaan almal 'n bietjie dors. En ja, maar dit was baie lekker. Ja, ons gaan kamp by die dam. Ek en my hele gesinnetjie saam, dis naweek. Ja, dis naweek. Die kurpers en die babers, hulle vlug na dieper waters, want dis naweek. Dis naweek. O Millieboom, ja, duivels trek, maak die visse gek, dis naweek. O, dis naweek. Steek aan die vuur en skink 'n bier. Ja, vanaand gaan ons kuier tot die laaste uur, want dit is naweek. Waar is die visse?